outgoing president, Dr. Dharmendra, is not present here today. On his behalf, I invite Dr. Rohit, Vice President, to deliver the welcome address and grace the occasion with his kindest words. Thank you, sir. As we near the conclusion of this graceful evening, wish this internship at Tilak Ayurveda College Pune. Further strengthening his holistic approach to health, he completed a diploma in yoga from Tilak Maharashtra Vidyapith. For the past 24 years, he has been a trusted name in Ayurvedic practice. बाकीचे रेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स सगळ्यात पहिली डॉक्टर नितीन आणि त्याची एंटायर टीम हाका खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तांच्यांनी मधल्या 2 वर्साच्या गॅपाच्या उपरांत परत एकदा कामां आपल्या हातात घेतला आणि अंडर द लिडरशीप ऑफ द डॉक्टर नितीन. सो म्हाका दिसता की इट वील गो सो लॉंग, परत एकदा फ्लरिश जातले आणि म्हाका खात्री आसा लीड वन्स अगेन. म्हणजे नवीन डॉक्टर्स खूप जण जॉईन जातले. त्या निमित्तात आम्ही ज्या पद्धतीचे व्हिजन लक्ष्मीन प्रेझेंट केलं, डेफिनेटली फॉर द न्यू डॉक्टर्स, दोज आर इंटर्न्स, स्टुडंट्स, हे गावाकडे सगळेजण जॉईन जातले. हांव हिस्ट्री रिपीट करिना, कारण सगळेजण उलयता आसतना सिन्स फ्रॉम द 1998 किंवा 96 पासून सगळ्या जाणांनी सांगलें, बट इट इज ट्रू. म्हणजे जरी आम्ही म्हणटा की सुरवात खूप कमी जणांच्यान जाता आसत, पण आम्ही कन्सिस्टन्सी जर दवरली आसत जाल्यार तें काम खूप व्हड जाता आणि तें काम आमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. आमी पळयता की ज्या स्टेटीत, म्हणजे आमी ज्या गोवा स्टेटीत आमच्याकडे रजिस्ट्रेशन दिवपा खातीर कावन्सिल्स नाशिल्ले, बोर्ड नाशिल्लो, त्या स्टेटीत आज आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमचे आयुष प्रॅक्टिशनर्स प्रॅक्टीस करता, ही आमकां व्हड गजाल आसा. कारण आम्ही ज्यांच्याकडे फक्त एक कागदाचो कुडको आशिल्लो प्रॅक्टीस करपा खातीर येदोच तो तुमकां सांगता, इट वील बी द हाफ फोल्ड इतको तो. आय थिंक विथ मी नॉट मोर दॅन दिस मच ओनली गिवन बाय द DHS रिसिप्ट. माय नंबर इज 234, आय थिंक सो. पोर्तारिया अंडर द पोर्तारिया ऍक्ट. थंयच्यान जी जर्नी स्टार्ट जाल्ली, थंयच्यान दॅट्स सगळे जाण आफ्टर ऑल so many things. Magere we formed the NIMA, which is the National Integrated Medical Association. IUB, which is national level acher काम करता. I am attending sometimes the program at a national level also. Aduni they call me for the national level program, and sometimes if I got the opportunity that I खंयतरी national level acher कार्यक्रम IUB attend करीत आसता. Somewhere in the South India, North India, खंयतरी केन्नाय प्राउडली आपयता. म्हाकाय खूब बरें दिसता की देशभरांतल्यान हांव खंयसरी जाल्यार चीफ मिनिस्टर म्हणून वता तेन्ना आयुर्वेदीक डॉक्टरांक मेळटा. आपूण युआर एक्स निमा मेंबर किंवा तुज्या बरोबर कमिटीत, सेंट्रल कमिटीत आशिल्लो, हें सांगता. आनी सो दॅट निमा हॅज ऑल्सो डीड व्हेरी मच. म्हणजे ऑल ओवर इंडिया आयुर्वेदीक डॉक्टरांक एके कडेन हाडपाचें, तांचे रायट्स विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन मांडपाचें काम सातत्यान निमात तेन्ना केलां. आफ्टर दॅट द गामा फॉर्म जालें, म्हणजे आफ्टर दॅट बोर्ड फॉर्म जालो खरें म्हणजे गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड अंडर दॅट आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक सगळ्यांचे रजिस्ट्रेशन जालें. आनी वी सॉल्व म्हणजे डॉक्टर विनायक प्रभू देसाई इज अवर फर्स्ट चेअरमॅन, आणि आय एम द मेंबर. परत डॉक्टर बाळे मॅडम इज मेंबर, सगळेजण मेंबर जावन देन अगेन मागीर वी गॉट अ रिप्रेझेंटेशन. आय हॅव जॉयन इन द हेल्थ सर्विसीस अलॉंग विथ मी माय फ्रेंड डॉक्टर समीर. आमी दोगूय वांगडाच हेल्थ सर्विसीसान जॉयन जाल्ले, समीर सडेकर आनी हांव. ताज्या उपरांत वी गॉट अ रिप्रेझेंटेशन इन द FDA. ताज्या पयलीं FDAनी रिप्रेझेंटेशन नाशिल्लें. फर्स्ट समीर हॅव रिप्रेझेंटेड इन द FDA, the FDA for the signing authority and all those things. ताज्या उपरांत गामा, and we did the seminar and those things. All of you are the witness. Dr. निश्चल आसा, डॉक्टर अविनाश आसा, खूब जाण, डॉक्टर संदीप आसा. Various seminars हांवें केले. Then I have represented for the CCIM twice म्हणटा तशें. I got the opportunity to represent in the CCIM also, Central Council of the Indian Medicines, and so on. बाकी सगळ्या जाणांक जर्नी खबर आसा. आता स्टुडंट्स, नवीन डॉक्टर्स आसा, तांकां कळपाक जाय म्हणून सांगता की ऑलवेज जर्नी ही ल्हान हातूंतल्यान सुरवात जाता, पण आमी जितके फुडें वता किंवा आमी जितके अचिवमेंट मेळत रावता. आनी डॉक्टर निलेश कोडेन रायटली जे सांगलां पळय न्ही, इफ यू हॅव युनायटली वी कॅन डू बेटर. आमी जर एकत्र सगळे आसले जाल्यार आजुनूय आमी खूब मोठे आनी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी करपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता गामा म्हणजे विजन जे लक्ष्मीन दवरला
तातूंतल्यान आमी रिसर्च प्रमोट करपाक शकतले. आमी स्ट्रॉंगर कोलॅबोरेशन ऑफ द आयुर्वेदीक मेडिकल एसोसिएशन तातूंतल्यान आमी खूब फोकस जर आमचे इनिशिएटिव्स दवरले आसत जाल्यार स्पेशली इन द एंटरप्रिनर सेक्टर्स जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सातत्यान सांगता की आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट ओनली द प्रॅक्टीस, आयुर्वेदा टू डू द बिजनेस ऑल्सो. आमी फक्त प्रॅक्टीस करून जावचो ना, आयुर्वेदाचो बिजनसूय आमी करपाक जाय. तेन्नाच आयुर्वेदीक डॉक्टर जो आसा पळय हो खूब व्हड जावपाक शकता. अदरवायज समवन वील डू द बिजनेस आनी जस्ट ही लास्ट टू वर्क देर. That is there. That's why माझे म्हणणे आसा दुसऱ्यान कोणी तरी नॉन आयुर्वेदिक पीपल should do the business and he should ask us to do the work for him. No, we want to do the business. आणि आमचेच कलीग त्याच्या खातीर काम केलें म्हणून काय हरकत ना, म्हणून तेणी तें करप हे गरजेचें आसा आणि म्हणून म्हाका दिसता करचें. आणि एडीआयचे पीपल्स आमचे ऑलरेडी दे आर हियर, ते हांगासर आयले जाय जाल्यार ही इज देर. इट जस्ट इंट्रोडक्टरी जाय जाल्यार सांगतले तुमकां दोज हू आर रेडी फॉर द एंटरप्रिनरशीप. गिव नेम्स फॉर द गामा, तांच्याकडे नांवां दियात. दे ऑर्गनायज द स्पेशल पॅकेज ऑफ द 10 days. तुमी एकदा हाफ डे सेशन डेली कशें येवप आनी कितें करप दे ऑर्गनायज. वी आर ऑर्गनायझींग दॅट स्पेशल कॅम्प इन अवर EDC. म्हणजे हँड होल्डिंग आणि कशा पद्दतीन बिझनेस कितें करूं शकता आणि स्पेशली फॉर द मेडिकल फॅटर्निटी ओनली कितें करूं शकता पळय. ADI विल ट्रेन. तुमी तर 15-20 जाणांमध्ये हेचोच नांवां दीत. That ADI team is working all over the India. They are having the based office in Gujarat. Okay, and they are doing research in that. त्या खातीर सांगलें हांवें म्हणजे तुमकां इन फ्युचर जर हातूंतल्यान बिझनेस म्हणजे फ्रॉम द वेलनेस सेंटर, रिसर्च किंवा फार्मा या खंयच्याय सेक्टरान जेका वचूंक जाय पळय तांकां तुमी जर सांगलें जाल्यार दे वील गायड यू इन दॅट लायन. म्हणून म्हटलं हांवें वॉट एवर म्हणजे तुमकां जो सपोर्ट टॅक्निकल जाय they will give you the technical support, entrepreneurial support, financial support also. म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट जे कितें करपाक जाय न्ही दॅट थ्रू द EDC वी कॅन डू. आणि EDCत आमी खूब एक बरी स्कीम रिवायज केल्या विची तें हांव मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हाच्या अंतर्गत फॉर द 2 years आमी सपोज लोन घेतलें आणि लोन घेतलें आमकां बिझनेस जर आमचो सक्सेसफूल जालो ना अशें दिसलें 2 वर्सांनी सुद्दां जाल्यार तितकेंच लोन ते परत रिपेमेंट करप विदावट एनी इंट्रस्ट. तितकेंच इंट्रस्टूय रिपेमेंट करपाचें करना. आपल्याक दिसलें विज फेलियर आपल्याचें तें आतां आनी जावंक शकचें ना चुकून हांव म्हणटा. एकदां कशें आसता रिस्क कित्याक घेवप परत इंट्रस्ट 2 वर्सांचो आनी डबल जातलो ही रिस्क दिसता म्हणून कोणी घेयना. बट माय बेस्ट विशीस डेफिनेटली इफ यू आर टेकिंग द रिस्क यू पीपल वील सक्सेस. म्हाका खबर आसा जो पर्यंत रिस्क घेयना तो पर्यंत कोणूच सक्सेस जावपाक शकना. आनी एकदां एक्सपिरियन्स घेवन पळयात जाल्यारूच ताचो बरो फायदो आमकां जावपाक शकतलो. नेक्स्ट थिंग बाकी सगळे जाण जे उलयले वीच इज अबाउट द हेल्थ विथ आयुर्वेदा. आमी 2 कॅम्प घेतले सांखळेत आनी मडगांवांत आणि ते घेतल्या उपरांत इन द मंथ ऑफ मे परत ते थंय वचून कॅम्प घेवप ह्या खातीर हांवें पयलींच्या मिटिंगेंत म्हणजे डॉक्टर निलेश कोडे, स्नेहा, लक्ष्मी सगळीं जाणां आशिल्लीं, अय्या डॉक्टर्स आशिल्ले, आमचे आयुश्य डॉक्टर सगळे आशिल्ले. हांवें तकलेन आयलें की आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा वील एंगेज ऑल द डॉक्टर्स इन गोवा. Those who are the Ayurvedic practitioners wants to join, they can join. In short, आम्ही चेक बाय दोतोर आम्ही पयलो कॅम्प केलो विच इज द 40,000 वुमन अबाव 40 40,000 महिला म्हणजे इन विदिन 25 days तांच्यांनी आपलो हेल्थ चेकअप करून घेतलो. म्हणजे जस्ट ऑन द पब्लिसिटी आणि जस्ट म्हज्या उतराचेर जर 40,000 वुमन्स वचून जर 25 दिसाच्या भितर चेकअप करपाक जर शकता आसत जाल्यार आमच्या सगळ्यांचो जर एफर्ट्स आमी 1 म्हयनो जर दवरलो फ्रॉम द 2nd of May to the 30th of May जर आमी दवरलो जाल्यार म्हाका दिसता 1 लाखभर लोक सुद्दां आयुर्वेदाचो मदत घेवपाक शकता. दॅट इज अवर टार्गेट. म्हणून आमी म्हटलां हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक बाय दोतोर 2.0 म्हणटा आसतना ताका आमी हॅशटॅग इज चेक बाय दोतोर 2.0 ह्या हॅशटॅगाच्या सकयल ही कॅम्पेन चलोवपाची आसा. आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी जर ती कॅम्पेन चलयली जाल्यार ताचो चड फायदो जातलो. नो डावट आवर ऑर्गनायझेशन इज देअर टू सपोर्ट यू. आवर DHS डॉक्टर्स ऑल आर देअर टू सपोर्ट. आमकां फक्त लोकां मदीं वचपाक जाय की ह्या म्हयन्यात तूं खंयच्या आयुर्वेदीक डॉक्टरा कडेन चल आनी ताका फक्त सांग म्हाका चॅक बाय आपल्या हेल्थ विथ आयुर्वेदाच्या अंडर रजिस्टर्ड कर म्हणून. ताका रजिस्टर्ड केलो काय तुमकांय बी ताका चॅकअप करपाक जाय, ताका 15 days मेडिसीन दिवपाक जाय. आणि इफ ही रिक्वायर्ड समथिंग द फर्दर ट्रिटमेंट यू कॅन सेंड टू द इदर द विथ द अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद अदर वेज यू कॅन सेंड फॉर द आयुष. जर इफ यू हॅव द फॅसिलिटीज ऑफ द पंचकर्मा यू कॅन डू द फॅसिलिटीज ऑफ द पंचकर्मा अंडर द म्हणजे आमी ताजी पेमेंट जी आसा पंचकर्माची अंडर दॅट यू not that is insurance system that is especially that
Not DDSS, not DDSS. They have finalized the rate, CGHS rate. CGHS rate. Under the CGHS rate, we are paying for them. म्हणजे त्या खातीर तुम्ही रजिस्टर जावचे म्हाका दिसता फाल्यांच्यान बीन ते लॉन्च करतले आणि एकदा लॉन्च केले म्हणजे CMO दे आर लॉन्चिंग दॅट ऑल ऑफ यू रजिस्टर्ड फर्स्ट. तुमच्याकडे वॉट फॅसिलिटीज असतात ते तुम्ही रजिस्टर्ड जावचे सगळेजण आणि अंडर द CGHS रेट वी आर पेईंग फॉर द 1 month डायरेक्टली. ह्या एका महिन्याचे तुम्ही जितके पेशंट करतले तुम्ही जितकी पंचकर्म दितले तुम्ही डायरेक्ट इट इज ऑटोमॅटिकली यू वॉन्ट टू सेंड अ रिपोर्ट डेली. म्हणजे आज दिसभरातल्यान हांवें आज जर 30 पेशंट पळयले 30 पेशंट पळयले ओन्ली मेडिसीन दिले भितरले 10 जाणांक हांवें घेवन पंचकर्म तुम्ही तांच्या कडल्यान एकूय पयशे घेवपाची गरज ना. द पेमेंट विल बी डन बाय द आयुष डिपार्टमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेस. वी वॉन्ट टू प्रमोट आयुर्वेदा इन बिग वे इन द स्टेट. कित्या खातीर इट इज फॉर द प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप किंवा प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर ह्या प्रमोशनाच्या खातीर आमकां करपाक जाय. स्पेशली आमी पळयता की क्रॉनिक डिजिजीज जे आमकां डायबिटीज आसतले हायपरटेन्शन आसतले किडनी फेलियर्स आसतले किंवा आमची जी हॅबिट्स डायटरी आमचो डायट जो चेंज जाल्लो आसा रुटीन जी सिस्टम बदलल्या आमच्या आयुर्वेदांतलो दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आमी थोडेशे जरी तांच्या तकलेन घालपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता इन लॉंग रन म्हणजे लोकांक आमकां डायलिसीस युनिट आमकां चड सुरू करचें पडचें ना. जे आमी आत्तां तालुका लेवलाचेर आनी PHC लेवलाचेर आसा ते आमकां पंचायत लेवलाचेर तरी वयचें पडचें न्ही. ह्या निमित्तान आमकां म्हाका दिसता तें समजून सांगप कावन्सिलींग करप हें चड गरजेचें आसा आणि त्या निमित्तान फॉलो करपा खातीर लागतले कारण आमकांय बी एकदां विसर पडला तो फॉलो करपाचें ते आमी बी करतले सो दॅट वी वील बी ऑल्सो फिट म्हणटा तशें ते करचें म्हणून म्हणजे हेल्थ वीथ आयुर्वेदा जाता तितको प्रमोट सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात जर केलो जाल्यार तेजो फायदो हो जो म्हणजे फायदो पेशंटांकूय जातलो आनी फायदो आमकांय बी जातलो. हांव पेशंटांक कित्याक म्हणटा ते फीट उरतले जेणे करून जे PHC CHCन वयतले प्रायवेट प्रॅक्टिशनरा कडेन वयतले ते फीट उरतले आणि त्या निमित्तान आयुर्वेदा इतको पॉप्युलर जातलो की ते एका म्हयन्याच्या उपरांत ऑटोमॅटिकली तुमची OPD जर ती 20ची OPD आसत जाल्यार ती 40ची OPD इट वील ऑल्सो कंटिन्यू. एकदा विश्वास बसप आणि तांकां कळप गरजेचें आसा. इट इज आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट ओनली द वात पित्त कफ देर इज अ स्पेशलिटी इन द आयुर्वेदा देर इज अ सुपर स्पेशलिटी इन द आयुर्वेदा म्हणटा तशें. आणि आज आणि वी आर गिविंग द एविडन्स बेस्ड मेडिसिन वी आर गिविंग द मेडिसिन्स ऑन द इन्व्हेस्टिगेशन बेसिस नॉट ओनली जस्ट आमी नाडी पयली आनी वखदां दिली हें करिना. आणि म्हणून तर अय्यात जेन्ना वता तेन्ना ऑल द म्हणजे विच एवर द इन्व्हेस्टिगेशन मेथड्स इज अवेलेबल इन द गोवा मेडिकल कॉलेज द सेम इन्व्हेस्टिगेशन मेथड विच इज अवेलेबल इन द अय्या इट इज म्हणजे बेटर फॅसिलिटीज ॲट प्रेझेंट विच इज म्हणजे CT स्कॅन पासून बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ॲट प्रेझेंट अय्यात अवेलेबल आसा विच दे आर युजींग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन पर्पज इन द आयुर्वेदा पेशंट्स. हें जावपाक जाय आणि हें खूब मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता गांवां शूड टेक द इनिशिएटिव्स तांच्यांनी बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचें. गोंयांत आशिल्ले सगळे प्रॅक्टिशनर्स हाज्या अंडर जर आयले आसत जाल्यार हेका खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हेल्थ वीथ आयुर्वेदा हाजो खूब मोठो फायदो हो दोगांयकूय जातलो म्हणजे गोंयकारांकूय जातलो आनी आमकांय जातलो. फक्त आमी गोंयकारांक कित्याक म्हणटा नाजाल्यार भायले टुरिस्ट येयले बी वयतात जाल्यार आमकां हितून कंपल्सरी एक आसा नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं टुरिस्टांक पळोवनूय कोण घालूं वता आधार कार्ड इज कंपल्सरी इम्पॉर्टंट. फक्त यू वॉन्ट टू अपलोड द आधार कार्ड नाजाल्यार म्हणजे फाल्यां सकाळीं कोण टुरिस्ट येयला तांकां आमी तपासले तेय बी सायटीचेर घातले आज म्हणजे पेशंट इतके जाल्यार पूण हें जावचें ना. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बेनिफीट टू गिव द गोवन्स आणि तांच्यांनी घेवची म्हणजे पत्रकार मित्रांक हांव सांगपाक सोदतां की 1 तारखेच्यान हेल्थ वीथ आयुर्वेदा इन ऑल ओवर द गोवा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत गोंयच्या रिमोटस्ट टू रिमोस्ट पंचायतींनी तेतूंतल्यान आमचे जे आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर करता हांच्याय कडेन जर आमी गेले आसत जाल्यारूय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन आनी ट्रिटमेंट मेळटली. तुमी बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचें. हांव कामाचेर वयता आसतना तुमी विजन जें केलां तितून ऑलरेडी कंटिन्युअस मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम्स हेल्थ चेकअप्स अवेरनेस प्रोग्राम नॉलेज शेअरिंग इट इज व्हेरी गुड. इट इज वन ऑफ द गुड थिंग तुमी हेज्या फुडें ते करतले ते. नेक्स्ट आमी सातत्यान पळयता की आमी आयुष ऑलरेडी वेगळे मिनिस्ट्री केली त्याच्या अंतर्गत नोटिफाय झाली. आयच्या दिसा आमी वेलनेस आनी टुरिजम हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करपाक सुरवात केल्या. म्हाका दिसता आमी जर आमी ह्या हातूंतल्यान जर ते प्रमोट केले आसत जाल्यार पुराय गोंयांत इट वील बी द रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. आतां आमी ज्या पद्दतीन काम करता ते जर केले आसत जाल्यार बाकीच्या खरोखर सांगता म्हणजे बाकीचे प्रॅक्टिशनर जे आसा पळय हे गोवा रोल मॉडल म्हणून तेजे कडेन पळयतले. ताज्या खातीर 100% प्रॅक्टिशनरांनी हातूंत पार्टिसिपेट जावचे आनी नक्कीच हातूंतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक फायदो जातलो गोंयकारांकूय फायदो जातलो. हांव आयच्या घडीक हांव चड वेळ उलयना बट एक गजाल नक्कीच सांगता की बीइंग एज अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर आय फील प्राऊड ऑलवेज आणि हांव म्हज्या भाशणांतल्यान ही गजाल सदांच सांगता
म्हणजे घडये कदाचित हांव आयुर्वेदीक जर करूंक नाशिल्लो आनी कितें केल्लें आसत जाल्यार ह्या स्टेजीचेर पावतलो आसता काय ना प्रश्नचिन्ह आसा. डेफिनेटली आय कंप्लिटेड माय आयुर्वेदा म्हणून हांव आयुर्वेदाक कंप्लीट केलो म्हणूनच ह्या स्टेजीचेर पावलो हें हांव सातत्यान सांगता. कारण आयुर्वेदीक जो स्टुडंट शिकता ताच्या कडेन 2-3 गूण हे आत्मसात जाता. आमी जाका म्हणटा सहनशीलता जी आसा ही आमकां तातूंतल्यानूच येता की एक क्युरियोसिटी जी आसता जाणून घेवपाची ती तितूंतल्यान येता. आनी द बीग थिंग इज द पेशन्स. ओके, हे पेशन्स आमकां तातूंतल्यानूच मेळटा. हे जर सगळे घेतले आसत जाल्यार सगळे जाण खूब मोठ्या हेजेर पावूंक शकता. डेफिनेटली माय बेस्ट विशीस फॉर द नितीन. नितीन इज ऑल्सो द गुड लीडर. म्हणटा तसो ही हॅज ग्रोन वेरियस ऑर्गनायझेशन. आय नो हिम सिन्स फ्रॉम द स्टुडंट लायफ. हांव पळयता ताका की खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता तसो. आनी स्वताचो इतक्या बऱ्या पद्दतीचो सेटअप खूब कमी जाण करता. बट तांणी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करून स्वताची म्हणजे फार्मसी आसतलो, स्वताचो होलसेल्स आसतलो किंवा प्रॅक्टीस आसतली ज्या पद्दतीन डेव्हलप केला. ताजें जेसीचें काम हांवें पळयलां, ऑर्गनायझेशनल हें पळयलां तांणी. डेफिनेटली माय बेस्ट विशीस. गांवाची टीम खूब बऱ्या पद्दतीन लीड करतलो. अँड फॉर द न्यू यंग फेसीस तांकां आयुर्वेदांत कांयच ना अशें समजूं नाका. आयुर्वेदांत सगळेंच आसा. खरें म्हणल्यार आमकां पळोवपाचो दृश्टीकोन आमचो खूब व्हड आसपाक जाय. आमी जर फक्त ते एक वेगळ्या एंगलांतल्यान जर पळयलें आसत जाल्यार आमी खूब कितें करपाक शकता. आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमच्या आयुर्वेदीक डॉक्टरांनी हें सगळें करचें. कारण तांचे कडेन तो टॅलंट आसा आनी ते करूं शकता हाजी म्हाका खात्री आसा. माय बेस्ट विशीस फॉर युअर फ्युचर लायफ अँड फॉर द ऑर्गनायझेशन. Entire team who's going to be supporting Gama. My colleagues, Dr. Bale, Dr. Dikshit, Dr. Mrs. Dikshit, Dr. Patki, and my dear friend Dr. Sneha Bhagwat and Dr. Maheshwar Lekar. And to recognize two other people who were my team earlier, Dr. Prashant Sangekar and Mrs. Sangekar, who are present over here. Yes, it takes me back to 1993 when the college was established and we had nothing about Ayurveda. The struggle was indeed very big because we had no recognition at all. Nobody knew us. We had nobody to back us. And that was the time we had Sir, who's the Chief Minister today, who had joined our institute, and later, within a year's time, he left us and went away to start something anew. He started with his own establishment simultaneously. He never left because he was friends with the students then. And together, collectively, he came and said, let us establish something that is going to support us. As Dr. Nitin has said, the NEMA was supported. And we were very few members over there, then present. You know, friends, that it is collectively that we work. Ayurveda is absolutely new to this land. We have got no history. We've got no backing. We have all these years till Sir extended support to the college as well as to employ so many of the graduates. We had no calling at all. We were not known. Today we are here to celebrate the journey of Gama. But the ex-members of Gama, the way they had to work and struggle, even to get a few people together to organize for an activity, was a very, very difficult task. The present team will be working based on what the past team has contributed. It hasn't happened overnight. So we cannot forget the contributions of the past team, and we cannot actually criticize them because with their flaws, whatever they have learned, you will be learning anew and you cannot make the same mistakes. No journey is complete without any mistakes. So keep that in mind and collectively work together, because herein, very difficult and very hard and harsh to say that we require unity in Ayurveda. We require all of us to be present in the presence and support anybody who is conducting any form of activity. It was my observation that just now Bali Madam and we were saying that normally we tend to see the same faces time and again for any activity. Try and motivate everybody because it is to help everybody. Very recently, just a couple of days back, we had a small meeting with the Chief Minister because it is for the first time in the history of Ayurveda in the country that we are having specialized OPDs and camps that are directed towards specialties in Ayurveda.
Nowhere else this has happened anywhere on the earth. So Goa becomes a pioneer. Yes, we have a very short journey. 32 years is not a long journey, very short journey. Within that small span of time, if we could have a visionary who's going to identify that these are the specialities and they require to be opened up to the entire world. Prior to this, we did have a lot of health camps wherein all specialities were involved, including the dental specialties. But never Ayurveda was included as a part of it. So the visionary thought in Ayurveda that let me bring it out to the public and let it go to every house. It doesn't stop there. It moves a little ahead and goes to every doctor who's present who's going to practice Ayurveda. That the government is going to support y'all, if I'm not mistaken, sir. The government is going to support y'all at every step, and every patient you see will be an included part as a government patient, and you will get paid for this. Tell me where in the country you have this kind of a situation? Nowhere. So let's make the most of it and let us all identify what we have got amongst ourselves, what is the best that we have, and in what way we can continue to support this visionary and the vision that he's got, so that we move ahead in unison. That's what I talk about. United we move ahead. See, we are all intellectuals and no two intellectuals can stand one another. We always will have oppositions from one another. But when it comes to the benefit of everybody, we must come together. With this little piece of advice, I conclude my speech, and I thank the organizers for inviting me over here and allowing me to share my mind. I have always been there with Gamma, and I shall always be there for Gamma. Together we can. Good evening, everyone. Respected Chief Guest, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, respected Principal of Gomantak Ayurvedic College, Dr. Nilesh Korde sir, President of Goa Council for Ayurveda, Dr. Sneha Bhagwat, Bade Madam, State Drug Licensing Authority Ayurveda FDA and State Nodal Officer for National Ayush Mission Goa, Dr. Mahesh Vailekar, my Guru Dr. Dixit sir, Dixit Madam, Patki ma'am, senior doctors and all my colleagues. As I stand before you to accept the presidentship of Goa Ayurvedic Medical Association, the only feeling that I have in my heart is that of gratitude. Gratitude towards Almighty. Gratitude towards my family, my gurus, and the entire Ayurveda fraternity who made Gamma possible. I want to specially acknowledge all those who initiated the formation of Gamma. Dr. Dharmendra Prabhudesai, our outgoing president, Dr. Sneha Bhagwat, our outgoing secretary, and most importantly, our Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, who has been the driving force behind all this. I want to take a moment and dwell in this feeling because I was a part of Gamma throughout these years along with these people, and today I am humbled as you all have shown the trust and faith in me to take the responsibility of presidentship. As there are many young Ayurveda doctors present over here, I would like to brief them about the journey of Gamma. When I graduated in the year 2000, there were just around 30 to 40 Ayurveda doctors in Goa. There was no organization, no political support, no structure, no system in place for us. That time, Dr. Pramod Sawant sir found out about National Integrated Medical Association and introduced it in Goa. Sir was the first president and we became members of Goa chapter. Through this, we started making efforts to get recognition for Ayurveda. Later on, Sir suggested that we have our own association for Goa, and this was how Gamma came into existence. Dr. Dharmendra as president, Dr. Sneha as secretary,
and myself as the treasurer. Gama was formed with a clear vision to unite, uplift, and empower Ayurveda practitioners across Goa. From its inception, the association has stood as a platform for collaboration, learning, and professional growth, ensuring that the wisdom of Ayurveda continues to evolve with time while staying rooted in its core principles. Began when Dr. Pramod Sawant rose to become the CM of Goa, the All India Institute of Ayurveda at Dharwad, the formation of Goa Council of Ayurveda, new government jobs for our fraternity, the recently announced separate Ayush department in Goa, the wellness policy, and the list goes on. Here I would like to appreciate the fact that throughout his journey, Sir has always supported Ayurveda without expecting anything in returns. But as I take over the Gama presidentship, I would like to assure Sir of our full support and participation of our fraternity for whatever endeavors Sir will be taking. Today is not just a ceremonial gathering, it is a moment of pride, purpose, and renowned commitment for all of us. It marks the installation of a new team, but more importantly, it celebrates the journey and strength of Goa Ayurvedic Medical Association. Today, as we install the new team, we do so with a sense of responsibility and optimism. This team represents energy, commitment, and a shared vision for the future. Together, we aim to take Gama to greater heights and create meaningful impact in healthcare and society. I extend my heartfelt congratulations to the newly installed team. May your tenure be marked with innovation, unity, and success. On this occasion, I would like to express my gratitude to Dr. Nilesh Korde sir for his unwavering support from day one. Also to ex-principal Bade Madam for her continued support for all these years. And also big thanks to my friend Dr. Mahesh Verlekar for his valuable support. Let us continue to work together with purpose, passion and pride for the growth of Ayurveda and the betterment of our community. To conclude, I would like to say that 13 years back, we had planted a small sapling called Gama, which is now turning into a tree. Let's contribute to make this into a big tree, like a strong banyan tree, which would give shelter to our fraternity for the years to come. I will appeal to everyone to request their classmates and friends to join Gama. To conclude, I would say our tagline of Gama is one team, one vision, Ayurveda. Thank you one and all. Which are present. A very warm welcome to you all. And I take pride and joy to be a part of Gama, and more so today to present that what we aim for as a team. I first of all thank you, our President, Dr. Nitin, for reposing his trust and giving me this opportunity to present the vision that we have for next 3 years. Well, our Goa Ayurveda Medical Association began this year by a very great privilege that we had was meeting, the team met up with Honorable CN sir, and there we got valuable guidance. He extended his support and we have taken his inputs and suggestions, and also Dr. Kode sir's valuable suggestions to form this vision. I am just presenting it to you, but all the committee members have given their inputs and ideas so that this Gama vision becomes wider. Well, we had requested our CM that Gama gets representation in many of the various committees that of the government, and he has
assured that he will consider it. Thank you so much, sir. And we already got one. So thank you so much. So today we are proud to present the vision, the action plan of Gamma, and we aim to ensure consistent academic engagement. So we have planned one webinar every month, one seminar every quarter, regular health camps. And sir, we also extend our support and participation in CN's mission of multi-speciality health camps in various capacities. We also will be doing various health camps otherwise. Annual meet, yes, of course, with work you have to have some camaraderie and entertainment. So annual meet is there every year. And to bring, how are we going to do all of this? So many health camps, webinars. So what we have decided is to form committees for it. Committees. So Gamma will function through dedicated committees, enabling focused growth across the sectors. So, for example, yoga committee, webinar committee, seminar committee, PR and social media committee, and I'm very happy to say that yoga committee is led already by, we have decided Dr. Vishaka Moge is going to lead it, and she's already planning. And webinar committee headed by Dr. Prathamesh. Yes, Dr. Prathamesh. And you must have witnessed the two webinars that he had coordinated for. One for tuberculosis, the second one which was on Gomantak, a case study. And I must appreciate Dr. Sumod Khedekar here. What a job. A big round of applause for him. And I'm so proud of being a part of the institution from which such jewels are getting churned out. So, and we are, and the plan is on. And also membership committee, by the way. So now there is one suggestion which sir had given, and that was to encourage doctors to get into wellness ventures, to get into business and entrepreneurship. And yes, we are also going to form an entrepreneur hand-holding committee wherein you can come with your ideas and we will help you. We means CN sir and Gamma. We will be the medium, but we are going to handhold those doctors who want to get into entrepreneurial journey. And we have taken, CM sir has also taken it so seriously that there are members of EDI who are present here for the same, just to check out how Gamma, how Ayurveda is doing. And another good news, and delightedly I want to tell sir that there is already one doctor who has approached that with a project, and I am personally working on it with her, and soon you are going to get a project from us.